chana ba kamal chana tiang kamal chikon but kamal electa ka kwar mala in chikon jaga chom na chang ni reality kana ta ni kien especially chang mene kana ta na ka gweje chete ko mi logi rei part ne dang rew tin cha ngi tin la jal kel ka kus part 1 part 2 lo part 1 cha ko jal kel ka ko lo no ka ne de na jal kel ka ko pan cha ba ka part 2 inu ne ala jal kel ka kus lo no le ngo I mean ala reason keep purpose of working with God so ngu la goy demo long nu jel kon kel ka kus en wala cha ban ka part 3 ban ngi ko di ram jel kel ka ko ngi di ram jel kel ka ko da kon ngi di ren ke jin ni mar ma ke da mar ma jel kel ka ko de je identified ke ka tin nyu jamo jel kel ka ko gwara cha jila tel lo ay lo ko nel kana pin ko den ci nel kana pin cha ka bar ngandi altrede ko Abraham ko ayde ko jeko jin kosda ka ko nye mara dial kan gan mara dial tin gweka rejam ka jen tagame gwadin cha jila tel lo ay ko ci yi ko yop re ta na dial cha ga nyogo benyam lo ko nel kana pin re yeka no bakari ko bakalen bosko gwara re ni jene menen wal ko nel kana pin tablo ne dial ko nel kana pin tin bir yede tilin ka jele kelka gwadin rai ni kelka ko jila ra la di ko chiri chu ko mi amen ala kejen taga me goro barai ko de ram jel kel ka ko ni jidi ren de yen ni jidi eno jale kel ka ko ren yen ba de yin jiram go jamo de ni jidi eno jel kel ka ko sibila ne je eno jale kel ka ko en timbila ne je laba pastor laba teacher laba prophet laba evangelist laba apostle it should be identified timbila ne je laba ran ko yishu ba dununu ne bangi eno jiran ko yishu eno jiran ko yishu bangi ni je ko minge ke mi la ran convin ken ran ne la en wala ridana me je pian ko bramro lat karwad but kenete kon te ci jal kel ko te ku koro la para kiti lat kene je no jel kel ko ki nan kene je re ta ga dia ta kon ga point ban gor gwam ponye nyam ram jel kel ko ban ponye nyam la bara mi cha nyogo diet ke diet rewde ke yeko ala telle ne dang rewde de jal kel aken de ta agreement ala di jal kel ga de jal kel ga ji tem teni de wanti ti la mengni kam ni kien ko rodi en tegatin la jel ka karo la jel ka kel la mengni dununu ne wo bi jal kel ga ko tege re mi sha ka bible john chio ka kel chio ga diok red kel john chio ga diok red diok awoka die chu ye chu je lo je puje la je ji mi chara mi jogo die te de chup chen kwaro ko chu no ko di me de jogo de ra le nyogo die de ka ja kong di de ro de nyogo lo ji ma na de le nyogo da chu ye chu je lo je puje la ji mi karan die ke pi ke ni ye che da wo chen kwaro ko rami cha die ke pi I mean rami cha nyogo die ke die de ro de rami cha die ke pi ke ni ye ba ko le choli die de ro de ala rami jel kel ga ko rami cha dies ke die de rewde rami cha nyogo dies ke yi rami cha dies ke ring aje ring ala mi cha yi dies ke mor mi cha yi dies de mor agur kana mor lo jen jin point law le ring tin tat ka lo ring ken le tin bila but mi cha yi dies ke yi joje ne cha ji nyogo lo je nyok cha ji nyogo lo je nyok mi nyu no ne ci jien ke tegring in tat ke lo ring ci ben ke tegi ka ram bine ne jel kel ke yengo aro de ram cha nyogo diet ke diet de ko ram cha joji cha nang re kwar mo dien jirum shoga bada griet die je wogo bangwa gwa me che la do ne le tere we ki nyiren elia ke le tere we ki nyin ye ka ateke na ma kara melet nyin melet bi de ki nyiren lo do ne la te ke gam ka ko ka chero al kam mudi ye ka ko che ja lu mi bak ke jangi kon ne de ko ken o jeli kel ko
and then back and I do which I did the other road. Ramja did the other road, Arami bitiel ke nyir ke ler ke guer ke cham ji ke letin ko ken amanelia lodo ken dia la to big yig jere ala chibu modala ran chi ngungu ko jin ci jien ke tan chana dit ke ring ken riem ke je ci ben ke tan chana dit ke yi ala ye ko ci ye du dia na ye ko mi cha ji dit ye ko be je mo ke tik special mi jojo ne cha dit re do ni cha dit no ne lodo ne la ti di chang ti jojo ne bila la ne to okay but re kuoro ko me che di den Yesu Kristo be yik te chen ti joy re ajira men dien me joje e jin cha di ye ko ba kan mu chen ra re who are you rewde la te ga ma right kana ko en jel ka ke amos sio ka diok radio e jene ne chini dang ro jal de mat ni mu ngai kero ala jin biari godin chara ngai yen ko bia jal ke ala jal kel mi cha wanga ga jel ga kelewu bay mi lar ga janga ga kan jel kel ke ne nga ga e wo tie ga chen kundu wa kel ne nga wen dama lo do wen pastorante ta ga ni la jel kel ga lo do we cher ko kel wo tik da kel wo nyin ko dial ke ala mi jira mi jel kel ga ko ba yin ni ko ti ga ngai ka ko ba yin ni re le ni ku ba ngai jel kel ga ko okay Abraham cha ngai jel kel ga ko jen chelet ko te ka go Kristo en kula kanan tanga je ke la ko je le gwango ajinga mechi let ko jore te gadu ko ngodo ku claim e jiran ko ko je le ke ko ala rama bor kawai la ja do da ka madu min jelien ke be piyo ngala madu and then be ba la re mi che disqualify che gu ji ra mi dero lo ke chiang taka lodo la ja disqualify ko ewa ramen jelien kel joje jelien kel ko te di chamat ke ku ngal ken pe mi che diet bi yik te gamat mi cha di de ye ko bi yik jal kel bi yik te gamat yene de ko yene je ko yen charanga diodien la te lus ke mara intercam de ken ko tukshe ko wa chiyo ko waro rit kel wo dio ejenene nene jetami chukunyal Abraham ku jogi jere rolu kana wat ku to duel gur ko we rol mu banyoji bador mi chak bador mi di chak keji baji pot ka ba kan bi jakal joy ke u bina ndum pot ba jok bane dial tin pot ji pot ge ji pot ka ba tin dial tin lam ge ji lam ka dul dial wi mon ba ka pot ke chiodu shogo wal die ret kel ke jen tuk chaka wa ko kor ke ti chukunyal ro nyok Abraham kala ke chu Abraham jawling mu way aloy dugum Abraham an kodu kapanga du muidu amidi along gome kala jang no bo chu jeru ba ke red wal bangwan ci Paul cha gribo wujo ne kante lut ke jawe chele ala mubu ko ra mujel kel ka ko ngaja ci kon bo ngi ni je e ra mata ga dok e te bimbor e te biyen e la pal winit e la pal ko del ko yegi ji pa ngwan by this time but kendel ko yega pladel ko ken lal ke tin be ke dong cha ko pal tin gi ye ko ci kon bo ngai ni je ne ci kon bu ni je nga ko mo la pal del ko kri nda pole la pal ga victory e la pal winit la pal winit e ko te gi ye ko la pal ga makan ye chu la pal ga pebiteri e nga ga dane e tingere e per pedi mu and then ci kon ga ngai ko te di dial ti ka ken wala te ga roi no go bo te lat ke lo bo te ga ngini ti nge ga bo ti ci wo kel ga bible they seem true gospel but mi ci wo ka time lat ne ka ci jen true gospel mi bu kon ra mi jel kel ga ko ngi ja bande ngi ko te ga lut ke ma roi in ci ko ga kam je ma o te ga lut ke ma roi in ci kana ma pen kana ko Paul me cha wo ya e cha do me ra mi ci ko te ludine da chu jien ko ci ko ga jogo nen ci de me ren point be le ja ga bu chu ge ka to ke ben chu ge ala habrambo lo do chu ji en do ren chu do ban pin re no ren ta ngai do ban pin
lodo la wone wini wona ka ngad woni ka di woni ka America woni ka Uganda woni ka to dan woni ni reche mon gwa maliwni na kon idin cholo ko kon ja kon pastor kon porpeni lodo amene kon jimuni tin ko ken chikut ala kon cha kon mangaji ke woni ne let kon twini let kon dangni let kon muni ba kon ngai ke lut kon maraji chikut kap kon hanen wala ta ka maraj jin ramo gwe mo ti ka maraj but do you obey? Do be chiko the cholji, jalu kel yenoko, marwajin kiamad yenoko, lugi. Kani a jinga, me chilit kuokel marwajin cha choljum. Ko I believe in you, and no michiku bichol, beli kuikader. Ridan and them tele wal gadur. Allow Gwegeje odi, Gwegeje on and duli ala kon jakon podbanga for the lies and meat chakam kon mubali dwero la keje. Ajen do bin chakon observe keje, kolar kon eta kon pin to the bank. Muno kon yalla baben kalai. Kajen pajame ka kwipu the bank. Ken mut. Podbanko do mete go mot. Chetaba. Pelamichi kendum medeji wuchongo nyongu wodomonyo teram chicken chwere medeji chomu wo kwalanyo ramo cha bangla yi chu cha konda lun re ye ne ban jeng ne meda kon nyoko ban halawo ban dor ki da kon nyoko wo palo ban dor wala danyo en wala dom kon kol kon do ne nejin kon tin bogna let kendi jeng nyam etana pin pu do banko my friend po banko kanu mun la license mi ja kon ko ban dor wala Muban Ramajel Kel ko ngi kadandio den e wote go e wote ke lu Abraham ku te go lu to joji ne gwami go akaje dor gwan lo gwan angam de jo ndame ji ne lo gu me ju ko no to dal chi ko e duer kon ke duer kon wo kon ton amma mi tan berul ti kon go no ton e wo cha kon ju de duer tara mi jien ndama mi wo gwa mi jien gwa chienga da min to kara ba ko gwa intene ne ko ne tini mi wo gwa mo de chu Abraham na ko te ge lu kama ra ken ko tini ro da ro baro ti ke bro ti ge lu kama ra je ko de cho e chi ko da kamji amara ko mara je me ba du e je ne nyodo mi shi ko le no ko ku le jaga bi ajal ke muandien la basteka daga kwiko bin jalka kai la nogo Matthew cho jere wuda bakai ile jere wuda ngwan awaka jere wuda baro Matthew 26 verse 24 to 27 ajenene Matthew 16 Matthew cho ko wal bakel ile jere wuda ngwan awaka jere wuda baro ajene ka chu yechu jikwari jogi min mite gara min guru ba go aje jairo de ka je kabjiya de ka je guru ke ra mu guru bitik de bab ram guru bitik de ken be je bab kra mu tup tik de kuide be je jak ke mu medara ne jeg mi cho ke liu jak ke che tik de bab ki mu medara ne tup ke wo bitik de lo jak ke wo bigaran ke jak ka goy ponya gwan ben ken gwa mo bane dial chulu ka kamin chikena la alo kel mu bangai ke je u ne ajira me jel kel ka ko e u ne jin poindu no ge u bitegdu bi tok ko kwira me jel yen kel mi jin ma mi ge yen me de to cha ma du no madama la jo atike jin bo la no ge bu re re ga kwi ma du no en wala mennika da ka no go biran wore re ga ko han ma de mi chicken rom ngavre ita gadi en wale loko no chana de ba loko no chana de chana jal jude loko no ne chana che chibob ko ne loko no ne chi kon chengre ring ban shuwa ne e chetan da mari chwana ti dial chwana iba ga chetan point de ko nel kana pin e chara eno du kurichi ni dugi chui mi chi point ye chu in chi kon kan mi cha ku chui point de do we think no chi kon bi chui char ko no chi kon bi chui mani wanin kan itin kon tin chol koro tin par koro ke aku kan ga David Moses Abraham Daniel Elijah Jeremiah Ishaya kan ga da ali chi chui
ador ko kon ne tibanien me ci kon no go ban chu ki ko andam la lugno ne ci te ka bang motor ci de budu no ci de nien no do ci ay de ku bi chu la ro ci ta eno ne bi chu ja ay char ko wala mi chu kon it is the fulfillment of the promise of God go ban yik ci ko da la ro ban chu mi joje o jira mi jel kel ko ba ngaj re nobdu ko ko kwicho de yechu men wo ka gadatin ko ken Paul Peter gadatin ko ken tin laja chichu kula ngan mi loge o bichu mi loge bichu chi jen chut ko dum chwali yechu me t-shirt ko dodie eider ko du jidu ke charo min guri bi ko ke gur ni je o bi ko pel ijele kel ko chut ijele kel ko mi ban ra mi jel kel ko mi je chi o ban ngaj re ka tin ladde re katin ladde ka lebde iran ko ba de ngai ko no ga jeno bitig da betedi ba bab ka kwicho di yishu Paul ta do ni gatin wana jen ka koru ni jen ta do ni ka biech ta bi gom dan bi ta mu yadi jen de ko bangan a jen re kere laka a jam kan chere je ka ne ka jen ko agrip le wujogu ni ga chen ne le ga je jaw ma chode ko da jol ga je an kan te lu ke je kugula ne din gar ko nuere tin tegelut ke telut ko jaw ko mita kon gulut ko jaw ko ata kon gulut ko do me no ko ne bani chu kon de chu luk chu je ko ne bina luk chu je ko kwiye chu kristo ajenen kon pastor chi ne chum ne ko ne ba ka dong ne bina ko gwira ne wo chi chu ko kwi ko gan mar knyema ngani je wo ko do me la chu ji ko kwi de ka cherwa wo ko kane din ne ko chikuli chu to ko kwi ko kakan ko banpi Abraham en wale chikona pala ko Abraham ko baide ko diako kan wale Israel ti tinen wal kamen wo ka witin tin chikai mi al wi mon tin ta ko bom we kel radian Israel mi chikunya la put please ala ko nyal kan pincharo ger ka technology chi iPhone ko na ger chi technology ko na ger chi infinity ko na ger chi Apple ko na ger nothing can change God. Mita kon ka technology, we should have to know ne chikudro da bege. Ta kon ka America, ta kon Kenya, ta kon ni lodo we have to know kunyal kan pincharo ge. Kama chikudro ge managing to bege. Min jagdien. Ponya dien la chunga ka kwitu ka ko a chen kine ideal chon kel kaka. Tukshe go a chego bakel re die jo ko bata. E do no mechi wi mon tianga je chon kel ko. Ka wo jele kel ko. Ko na ji Israel chego wal ngo re bakel waka wal. Ko na ji Israel chego wal ngo re bakel waka wal. Gwame a going up Niamko, mechi ne te wa munli mechi agaja. Mechi ki jiya lo wa munli chugu ni di ditu kan ga waje. Mechi kan ga waje ci kan waje ga lo ne te ga ni di bombom ti kwai hanak ti di ti chunga niam di ne lo cher ga rang according to the scripture. And one mechi na lunjo kenda were chwete ni you na be discouraged. Chugu lo ina jaga jega chugu na dwa dwa. Boy titel ngat ko Jehovah chicken jel kel ko chu kalab kene Joshua chu na jugo mun me chu ko kam ko a chen me chi na chu kel ka kan ko ko ka de chu do ko tu ko ke kuro le ti ju ne ke kan da ndi chi na ko ri kendo jin chi mut ko tu ko ke chu ko ka ja and while no we call technology it is something temporary eternal chi mi doral chi mi de tin mani chenge e mi lero de ko chi ko pela nda ka bo nya ba no mo o gu de wo ye chu ben te de tin technology
mite technology mu ben ka bedetin chang kwara ko be kon nang tin mila ja nang da mete mila ja nang please check yourself mi bu kora mi jel kel ka kum ngaja bara mi mila chunkel tuka da ko nang bo ne mi jira mila jo ne mi jira mila le ne dia lo ka jere chen mi ken la ne dia lo le ne dia lo ka mi ka ben ne dia botin jin la botin ask yourself tiro akon chila ne je re internet e ko nyala po ni re lo ni ko kam ke le chare bon dia lo ko re chini ko ne jel kon ke ko this point should identify you in ujel ke ko we can cast the channel 20 ka dangiti bi ke ji yin nyoga no ujel ke ko ka di chogo walde di chogo walde re ra kanere mo ajenene tayde ramen gor ko ka nga mede chengre lo adu lokunyal ka nga mede chengwi panu merero a pieje na me te po ni chala badara de jene kane itintel bel kala ni chung kala do to ko loike ram ya bo ya ka ngwandie ka ba gon nyu no don ka ba lo ni ram lut kunya ka ba tin chala dilrom a chen bu ni ure gwa ma gi tu ram gor ku da be jal kel ge je aram tel bel ram la mi to ko lo de chi lat ke lebdo ngwandie ne jene ka bi ken ji nyon dol lor no ken la ken ji nyon ya dol anda wa ko la ko do ga dwal gon de la ko do ga dwal tino ban wo ti bu ko chet ga metale bi kon bu dung dan jo du nan wo jwir ngabdan bi tok yu ba tok ki wa ko da la ro ne ram ci no ko to re ne cha dol a gen ka batin cha la bi ro ma chen bu no re jila to ko do rom yam bi no re poni tin joju ne tin yu de ko ni yel ke la ko menyam be yi joju cha yi de ke de mi cha ji de ke de and then ti jal ke ka ko chieto di rewde la te ga ma rai ka ko diodien la te lu ke jet ma rai ngondi la ba te ga de ku ko den jel ke le no ne me ti yi chu la ta ne ga ku dan ko chikan daga ma rai ka ko cha bramala ki den ya la cha yore ko lo ni ko palo ko je la chu ku tu ko lo do ne ke ne ti kenen joji da kon ka lat akunyal akon pode kunyal kene pin chagji la tas lo ay ko Yesu Kristo gwara re rine te tingi ne ojin ko tuka labu ko mu to gwara entame ante ji pal kel ko gan mal ke nyema ten guja tama kunyal kene pin ram ci jel kel ge jimo gwara jang ne ko be jal kel ge jigi ci Jesus kunyal kene pin ram jel kel ge jimo khel wo wa wet ken ring ko gon jeng ne kene jita dialen ko kelo kunyal kene pin bodin ku chong nyam de ka o chele guja wa won nyam ko ci Jesus kunyal ram wori de tiling lo ko pala en wo goidu tere ita ka de kariye de eriye de tiling ko gwade ka shiri shu ko ndi amen mi chiriye de ti chiga no ko guji ko go ka geji lo do ne ti dial kare jo number jatin do du ngati wasam number jatin mi go ni yat be yo daga bariet ko ban ke nywa ke lo do ne mi jo je chi je bo go ke ji ku chi ko ba je gan man kon ke ni man kon ko ke ko nel pus ko chu di chu amen